Ovom prilikom prvo želim da se zahvalim vašem portalu koji redovno prati sva dešavanja na području lokalne zajednice i evo prati se projekat rekonstrukcije Sultana Ahmeda ulice. Na početku, kad smo krenuli u rekonstrukciju Sultana Ahmeda ulice, jako smo bili pesimisti, većina je bilo ljudi i samih građana, ali evo kako dani već prolaze, vjerujem da već postajemo optimisti, da čekamo završetak radova. Kao načelnik ovom prilikom želim da se zahvalim prvo svojim sugrađanima, svojim Bugojankama i Bugojancima na strpljenju i vjerujem ako Bogu da to strpljenje nije ništa drugo i rezultat ovog završetka Sultana Ahmedove ulice. Završni radovi su i planira se ako Bogu da do 1.9. sve završiti. U narednoj sedmici, znači ova prateća infrastruktura koja dolazi na ulicu, znači od rasvjete, znači to je završni dio stolica i mislim da ćemo imati jedan protokol lijep i vjerujemo ako Boga da će ulica biti na zadovoljstvo svih od nas, da ćemo biti ponosni na ulicu i urađenu novu Sultana Ahmedovu ulicu. Evo, kazao sam da svi završni radovi trebaju da budu gotovi 1.9. Planiramo 14.9. petak otvoriti ovu ulicu, a plan nam je da u otvaranju ulice učestvuju Bugojanci. To će biti jedan veliki program, imamo organizacioni odbor i vi ćete biti dio tog organizacionog odbora i javnosti ćemo kazati kako planiramo, na koji način planiramo našu ulicu otvoriti. Znači, 14.9. petak bit će zvanično otvaranje rekonstruisane ulice Sultana. Nećemo detalje danas moći sve kazati, ali pozivam svu javnost, sve naše sugrađane grada Bugojna, naše prijatelje iz susjednih općina koji su pratili isto ovaj projekat, jer ovaj projekat nije samo značajan za općinu Bugojnu, je značajan za našu regiju i kao što vidite da ovih dana jako puno imamo i posjetilaca iz drugih gradova koji dolaze na neki način da ako ništa popiju kafu u novo izrađenim prostorijama, kafićima, baštama i vjerujem da je to zadovoljstvo svi u nas, ne samo Bugojanaca, već i ljudi koji se kreću i koji dobronamjerno dolaze u grad Bugojnu. Znači da nismo pogriješili u realizaciji ovoga projekta. Znači da kolege vijećnici koji su podržali ovaj projekat, građani koji su davali inicijativu da se radi u Bugojnu, svi pomalo kažemo, evo, sad vjerujem da imamo 90% ljudi koji su, kad mi počeli analizirati i pitati, da li su zadovoljni, da li ova ulica opravdava ono što smo očekivali od njih, mislim da ćemo 90% javnosti dobiti koji će kazati. Jer zašto to govorim? Svi poslovni objekti koji se sad nalaze u rekonstruisanim ulicama, vjerujem da će daleko imati više prometa nego što su imali dosta. Dalje, potreba grada, ovakvog grada kao što je grad Bugojna, jest da ima svoju pješačku zonu, jest da ima svoju, znači, malu zonu odmora, da ima jedan zabavni mali, što kažu, salon na otvorenom. Zašto to govorim? Jer pogledajte sad termine, evo, i akcije koje će se kod da planirati, večernja prodaja u buticima, dnevni izlasci naših ljudi, redovno kontakti između sugrađana i građana, odnosno želimo da u miru popijemo tu kaficu na području, odnosno samoj ulici i odnosno da na miru gledamo i analiziramo svoje i pozitivne i negativne mane. Naša je želja, ne samo tu, već plansko-prostornom dokumentacijom je želja da povežemo, znači, Okašnicu sa obilaznicom, odnosno pravcem iz Donjeg Vakfa. Da povežemo komunikacijski, znači, novi travnik s Bugojna Kupres, odnosno Donji Vakuf, Gornji Vakuf Uskuplje, i da na neki način imamo sam centar grada, bit će, znači, povezan Okašnica, Interex, općina, odnosno u budućnosti planiramo dva velika kapitalna projekta koji će biti rješavanje saobraćajnica u centru grada. Znači, želimo da imamo negdje oko 1.500 parking prostora, mjesta. Želimo da teretni saobraćaj, odnosno ne ulazi sam grad, da snabdijevanje bude trgovinskih centara sasvim drugačiji i želimo na neki način da dva puta koja su neminovnost u budućnosti, to jest put
Kulimbana ulice izađe na magistralni put, znači ovdje sad kod područja između crkve, odnosno Privredne banke, i druga putna komunikacija koja evo već danas se naznačuje, pogledajte, vidite, znači u novom području kod kulturno-sportskog centra prosjecanje novog puta, povezivanje sa Vrba s naseljem i izlazak tog puta negdje telo na području klaonice, odnosno veterinarske stanice, uvezivanje na ta dva nova puta koja bi se u budućnosti trebaju raditi. I svakako ono treće što je najbitnije, pješačka zona još neće biti završena, ona će biti završena na ovaj način. Znači sad gdje je izašao put u Wagnerovoj ulici prema kulturno-sportskom centru, želi se napraviti jedna pješačka staza koja će doći kod stare zgrade Valde, koje mi smo i tako zvali zgrada, i ona će ići lijevo da se veže dole sa Sultan Ahmedovom ulicom, pored vatrogasnog, tako da mi imali tu kaskadnu pješačku zonu i onda mi sam centar grada, odnosno i dijelovi koji su van centra grada, imali kompletno uvezanu i saobraćajnicu, uvezanu pješačku zonu. I općinsko vijeće na zadnjoj sjednici donalo jedno što je najbitnije za naš sam grad, jest izmjena regulacionog plana centra grada. Šta to znači izmjena regulacionog plana centra grada? Znači da želimo da otvorimo još više poslovnih i stambenih objekata u samom centru grada. Znači, dio desne strane rekonstruisane Sultan Ahmedove ulice ićemo kroz novu plansku prostornu dokumentaciju da se izjednači sa lijevom stranom, da se znači podignu na etažu još do 3 ili 4 sprata, da centar grada dobije što više poslovnog prostora, jer na taj način ćemo imati, ako ništa drugo, jako više objekata koji će biti u funkciji. I ono što je interesantno u budućnosti je projekat zelene pijace, ženske pijace što je zovemo. Mi razmišljamo da tu pijacu treba sasvim drugačije uraditi, trebamo nešto napraviti u obliku bez stana, da znači prvi sprat bude pijaca zatvornog tipa, a gornji, znači etažni sprat, da budu butici, da budu znači poslovni objekti i na taj način mi želi izmaketi buvlju pijacu kod šuplje kuće. To je po planskom prostornoj dokumentaciji planira tu. I to je ono što je za budućnost planirano u samom užom centru grada. I svakako ne trebamo zaboraviti naše mjesne zajednice koje su van centra grada, da oni još budu bolje uvezani sa svojom infrastrukturom, jer na taj način onda ćemo imati sistem saobraćajnice riješen, sistem vode i kanalizacije riješen, sistem javne rasvjete riješen i ono što kažemo mobilna telefonska veza, mislim da ćemo onda biti jedna kompaktna cjelina. Mislim da nam je to u budućnosti potrebno završiti što prije, kako je na neki način otvorili onu ekonomsku stranu. Nama je bitno ovdje kazati da smo mi infrastrukturno jako puno toga uradili. Mislim da smo možda jedna od rijetkih čaršija koja ima dosta toga riješeno. Još nam fali i treba nam popraviti samo ekonomsku sliku. A imamo jako lijepu perspektivu ako Bog da u tome, u kapitalnim projektima koje ćemo raditi i ja vjerujem da ovaj grad bit će grad primjer za ostalo. Ja sam za opciju ovu, mi smo poznati Buganci bili po nekodašnjem Korzovu. Ja sam za opciju jednu da naš grad ima pješačku zonu koju ćemo mi možda zvati, kaže, vidimo se na Korzovu. Pazite, ovdje ima nešto drugo. Mislim da kroz razgovore sa ljudima i ljudima od struke, mi ovdje prije svega želimo da imamo jedan video nadzor na ovoj ulici, jer je šteta da ne budemo. Želimo da imamo osobe koje će upravljati rad na ovim ulicama, ne samo na Sultan Ahmedović, na kompletno, znači Wagnerovoj, Kulimbana, Zlatnih Ljiljana, Bosanskoj i Sultan Ahmedovoj. I mislim da ćemo doći do onoga što je težnja. Težnja jest da ovaj oglasni materijal koji imamo, evo sad možemo reći po stubovima, ono je žalostno što ja ovom prilikom, vjerujte, da želim posebno akcent da posvijetim, da zamolim svoju djecu, građane, Bugajance, svih dobronamjernih ljude. Evo samo jedan problem, mala Žvakača. Gledajte, ovdje apelujem na sve nas, čuvajmo ono što smo gradili. Jer nemojte dozvoliti, mislim da će biti dovoljno korpi za otplatke i Žvakače gume postaće veliki problem naše ulice. Dalje, divlje lijepljenje ovih obavijesti po onako lijepim stubovima, mislim da ćemo izbjeći to jer ćemo postaviti zamišljene ulice po Bog da u budućnosti da se uradi jedan veliki displej,
da se urade posebne oglasne ploče koje će znači moći se koristiti, gdje će se upravljati sa njima na ulici ovoj, jednoj, drugoj i trećoj, i na neki način, znači, neće biti potrebne više da nakon divlje po kestenju, po stubovima, po prostorima poslovnim lijepimo, a vjerujte da će biti i kroz odluku u komunalnom redu, naprijed će se ljudi kažnjavati koji ne budu poštivali proces, odnosno postupak, zakonske obaveze, odluke u komunalnom redu. Ovako, planira se, mislim da smo ove godine na neki način vratili naše građanstvo u nekadašnje šetalište. Mislim da smo uspjeli u tome. Planira se ovo, ako Bog da, u narednom periodu sva ona sredstva koja budu uplaćena kroz komunalnu taksu, uložit ćemo i ovu ulicu. Znači, tražit ćemo ideje, prijedloge naših građana, šta to još neki sadržaje treba imati, znači na otvorenu. Šta to još trebamo uraditi? Mislim da ovdje, vjerujte, sad je jedan veliki problem. Imamo jako uređenu ulicu, a su na fasade katastrofalne. Mislim da u narednom periodu sa značajnim sredstvima, evo mi ovih dana, ako Bog da ćemo otvoriti radove na nekadašnjoj zgradi gdje je bila, to je MOKA, odnosno Centar za socijalni rad, servis za knjigovodstvo, radit ćemo jednu ulicu, jednu zgradu gdje ćemo fasadu raditi samo da vidimo kako treba i ostale fasade da se radi. Ićemo na varijantu u razgovoru sa vlasnicima poslovnih stambenih prostora, oni koji imaju privremena rješenja, da to budu trajna rješenja, da uzajamno na zadovoljstvo i općine, i građana, i tih poduzetnika uradimo što hitnije fasade na ovim zgradama koje se nalazi u ovim ulicama. A sadržaj, vjerujem da u gradu nedostaje redovno, sedmično, da li je to petak, subota ili nedjelja, barem jedan dan sedmično u ljetnom periodu kad se može, mali muzički nastupi glumaca, kulturno i zabavnog programa, i mislim da ćemo moći ako Bog da to dogovarati, i vjerujem da će po tradiciji, ako ništa drugo, u tim nekim dešavanjima kad budemo na otvorenom, imati sportski i kulturni i muzički. Mislim da to u budućnosti treba tražiti i vjerujem ako Bog da posebno pozivam ovdje mlade ljude koji jako puno rade na svim ovim sportskim dešavanjima, kulturnim i muzičkim dešavanjima, da se uključe. Zašto ne dati da scena bude otvorena po 6 mjeseci u gradu Bugojnu? Ako je scena otvorena, znači imat ćemo jako puno i koristi i za poslovne objekte, i za provod mladih ljudi, i jednostavno imat ćemo neki, ajmo kazati, brend koji se ne može naći u drugim gradovima. Vjerujte, ja sam uvijek za opciju obrazovanja i školovanja. Ja sam uvijek za opciju porodičnog vaspitanja. Ja sam uvijek za opciju uvažavanja svih u nas. I vjerujem da ono što gradimo, što smo napravili, da čuvamo. Ono što nismo napravili, što nismo izgradili, da planiramo ako Bog. I pozivam sve naše sugrađane, Bugojance i Bugojanke, da jednostavno sa svojim prijedlozima još volimo više grad nego do sada. Da dajemo prijedloge šta to raditi. Često puta postavljamo pitanje zašto je to ovako, zašto nije drugačije. Pa mislim da inicijativa može početi od pojedinca, da može početi od grupe ljudi, da može početi od institucije. Jer te inicijative trebaju doći na općinsko vijeće, trebaju doći do institucija koje to rješavaju. Ja ovu priliku, vjerujte se, zahvaljujem svojim kolegama, vijećnicima, na čelu sa predsjedavajućim Anton Iskovićem, sa dopredsjedavajućim Emilom Muftićem i svim onim vijećnicima koji su bili ovdje, koji su otišli iz vijeća ove 4 godine. Jako se puno projekata uradilo. To se nije samo projekt koji su značajni za općinsko vijeće i općinske vijeće, to su projekti koji su značajni za lokalnu zajednicu. Ovom prilikom želim da se zahvalim predsjednicima mjesnih zajednica, savjetima mjesnih zajednica, institucijama, vladnom i nevladnom sektoru, portalima. Svi su oni radili u interesu ovog grada. Jako je bilo puno kritika, a ako nema kritike, nema ni pozitivno. Vjerujem da Bugojno je dobilo kritičnu masu ljudi koji su dobronamjerni i ljudi koji žele da ovaj grad izgleda onako kako treba da izgleda. One svijetle primjere u drugim gradima koje imamo treba i prepisati ovdje u Bugojnu. One svijetle primjere koje mi imamo, ne trebamo ih kriti, trebamo ih da drugim. Ono što je negativno, godinama se prevlačilo kroz institucije i kroz grad i kroz sve ovo što je, ne samo grad, već
Vjerujte, ovdje jako puno trebamo tu da se malo pomotnemo i prema mjesnim zajednicama koji su dalje od grada. Isti jedan status trebamo da imamo svi. Trebamo da imamo i ljudi u Pavicama, i u Kordićima, ljudi u Dragačama, ljudi u Karadžama, ljudi u Vrbasu, ljudi u centru, u gradu samu. Jer kad budemo se svi uništavali, bez obzira na negativnost, pazite, ovdje, mislim da ćemo moći voditi grad bolje. U ovom gradu treba još, ja mogu ponosno kazati da jedan je od rijetkih gradova koji ima ovakav suživot. Posebno mogu zahvaliti ljudima koji vode vjerske institucije, vjerske zajednice, ljudi koji su jako puno uradili za svoje narode i napravili jedan kompaktan narod. Vidite, ovdje sad u gradu nema više, može neko kazati, u svim objektima svaki, znači ima nas svugdje, znači vjerujem da one pozitivne karakteristike koji dolaze sa više nivoa vlasti, nije to samo uspjeh jednog čovjeka ili općinskog vijeća, to je uspjeh svi u nas. I grad Bugojna je danas drugačiji. Daj da još malo imamo strpljenja ako Bog da popravimo ekonomsku sliku, da damo malo više prostora za mlade, da mladi svojom kreacijom dođu do radnih mjesta, do formiranja svojih porodica, a ovih sa srednjim godinama i malo stariji ako Bog da ih pripremimo da mogu doći ka svojoj penziji, ili nekad ljudi čekaju po 5 godina, falimo godina dana radnog iskustva, da može doći u penziju. Znači, daj da napravimo jače socijalne programe, da poseban segment krenemo prema penzionerima. Mi u Bugojnu imamo jako puno penzionera, mislim da njihova, odnosno 2 zahtjeva koje traže da se status njihov materijalno poboljša i drugi zahtjev jest da se popravi zdravstvena zaštita, da bude bolje. Eto, hvala Bogu, mislim da smo na tom potezu uradili dosta toga i sačuvati obrazovanje. Sačuvati obrazovanje, mislim, na osnovno, srednje i visoko i težiti ka tome da dobijemo jednu visokoškolsku ustanovu. Sve to u interesu svi u nas i vjerujem da ovaj grad danas, koji ima negdje oko 43.000 stanovnika, može u budućnosti imati i do 100.000 stanovnika. Zašto? On će biti uvijek interesantan za ljude koji žele da žive u ovom gradu. I vjerujem u tome da Bugojna polako, ali sigurno ako Bog da kreće ka onome što mu je i mjesto i cilj, da bude jedan od ključnih gradova države Bosne i Hercegovine.